hatuwezi kueleza, umetenda ya kushangaza. Ulimwengu umetenda miujiza kati yetu, ndiyo maana unaitwa Jehova. Umetenda maajabu hatuwezi kueleza, umetenda ya kushangaza. Ulimwengu maana ulioahidi kweli umetenda, ndiyo maana unaitwa Jehova. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Unaitwa Jehova. Wewe ulisema utatenda na umetenda. Ndiyo maana utasema, ndiyo maana ndiyo maana Jehova ulisema utatenda na umetenda. Ndiyo maana Pastor Emmanuel. Pastor Emmanuel. Pastor Emmanuel, please. Karibu Pastor Emmanuel.